dan dapat idea kat semua tertentu hamba anak terhenti ini ko silver Jubilee Women Department suami dengan semua kesemuanya semua terjadi pertanian kat hati ho inti zain agar ini pas pentung ini amat sekenin mute kiloi na Women Department Center Charge CHAVANGPHAI in pakai puhui na zala suami dengan kena celebration akiman thina chunga hachunu pathen bhin thangba nahi saban in ngailu ta sumel thailo mu te ki phudo ni ko abat lamkai hin ko lamkai mas ho do si kazana ta hindi nahi so that tu a to from the women wa committee ho do si do kazana ta hindi nahi galet tula puna ani ko to CHAVANGPHAI hong sunga akai Women Department boy form Ahsi sa pakai kum 1993 kakau Mars nisim from the phone ani ko to 1996 kisinu te ki pudo ni puri mute assembly matapin zong anahin ahi mute members from the khan anaki form do in ahi mute ki pudo ni ko apadin patien dung in all in mute ahun ti mata to ke in kumsi le annual assembly ani kinai zingin apat in lampai zong anaki kial zingin ahi in kulkoina ati panzalin mute ki pudo ni ko apat in kiloi form na tin set le kibai ko na ding set in anaki kibai hon sin feitan itu hanjun hong sungan mute panla na thei sana panla na thei alom zosia pan ani kita zingin hong sunga man sa ding han church office aman sa ding han guest room aman sa ding han sede hong kitan an hon na aman sa ding hi kisong de silelo ho kumsi tabang in so kamin ani kilam do hi in sede Obin sa ana ding s.lien gambi s.lien convention na share hi zongte uni ge in activizo jingte in ate kon ka in sukit le gambi le convention mute ki boy from na ho a zo chan in pan ani kila jingte tan ate thang bai nom han Center Charge CHAVANGPHAI Women Department mute ki boy from na hi pathin zala ahun ki mata jingto ron in gambi sma mute ki boy from na in ho pan anikila na on group la sa kite na han bible lung sin kite na hi zong le pathin zala ki pangan an ki sang sin thein zule a hi na kam in bai zagan the ho ki thopi na le apat dun riya ho gung suma pasar in ko uli chan geizin uli chan in akibel singin ahi pathin zala ki pa umta katsu mute ki loi form na ki pudo apat uni geizan te lamkai hin ko adam zing na lai un ahi mute ki loi form na aki pudo ni apat kumsomi lenga sunga ngai lu ta mi no som tum le go min aina models and cabin kita somle pathin zala ku a mute member ni zakat le somi aki hingin sode pathin telefon zal in tu chan hin mute mai thai min no somi le ni untan pathin in ulgi zingu han ku maban in zong hat sunung pathin in KBC Center Charge CHAVANGPHAI Women Department kiloi kom nam wi zom zing han lam aho kule aleng gama chana ding no zom zing ta han pai Iman stress ni kim misau Secretary Women Department kitchen ni ipat selfie na chan dini amas pen hin tu tung a silver Jubilee om ki man na dinga song in to you okay ban in
akuma lamkai chairperson hin ko hi amasa in kahin ko do ho che kahin min kahin pha ho chu lama hi ni hung din ti din na be din na kahin nei ni amasa ke yen nulun nin kolam ama hin 1993 apat sa 1997 chan hi chairperson kumngai ni ko pyo hi ama hi lu set tai lang ma ki hung din pyo le ka min je abani nulun lam konem amani 2011 apat 2014 kumli sungi chairperson in ko yuhin nulun dam hat amani 98 to 99 kumni chairperson ani ko hin secretary hi kum khat ani ko hin nulun dam hat abani nulun nem zating ama hin chairperson 2000 to 2003 kumli apo hin secretary hi kum khat apo hi nulun nem zating aban tin le nulun hoi bi ama hi lo ding hin ain sungni ala thai khat zu lamma hin imula ki han ama hin kum 2007 abat 2010 kumli sungi chairperson ani ko a secretary hi kum ani ko hi agoma kum som le kum khat ani ko hi so ke le nulun martha 2004 to 2006 2015 to 2018 hi chairperson le secretary kum apu agoma hi kum som le kum tu me ko hi executive hi pastor s.lien hilanga hin hi chi ngai lu thil pe hi mp divin avian din na kan nei ni secretary in book ibo nu nei lam kian ama hi ong hi zole ai suni ala tai khat ilanga hi imla pe divin himna ka hi nei ni ama hi secretary kum khat do ni ko ni abanin nu chi nei lam 2007 2008 kum ni ko hi secretary abanin nu nem chin 2009 to 2012 kum ni ko hi secretary abanin kema nuning nei kim 2015 to 2018 kumdi unai lam chu nu nem sin ni ala thei ka eng la ki le pa min te isan jadin hum ki ho pasar ho sama asok agen di pa ko ni pungen ni sekele asaina tu hi department ni sumle pai ani ke ka sam si in wa committee ho zo si zo nyam cha sa he zong le hum ki gong the hin he zong le sumle pai ani ta ta lo zi a chu
dunia chairman le secretary hijibok se long ki bong ni sumiti ko ma adela hesana ka hinai din kai man kahin pat ka hila la sum a se kil se ban se din la wo zo si pathian min ngai dam kai pu me hi be ma khat chan tan te Department pe department naman ke pe sa sino ni tuin department mo pa te ni Hopumi pide hozo se sunpa department tuni ko midim dinga kana la sola ni ho hising song la pakai kristana tun dosa center church so sunga ba te ahin nu te ahin khamlai te ahin kum som milenga hu hin now silver jubilee te ho mang the ayom ta jewin pathin thangwana ahin pe na he chale amas pelin pakaya jana chan pastor Ruhusai to boy former church pastor chale Poor Ram James Len Amazon former pastor Mahinting Chile Poor Ram Doma Hokip Tula Tua Gambi pastor Ep-2 Chile Poor pastor Thangtilar Hokip Tu Dinmana Center Church Alumon Yumta Amhazo Sele Moreh kupila akim bela pastor Eloy Tom pastor Hazo se na pon trawin ju department khelin ka zana salam ka interview na hai tuni ni ko trai na kita do banner ni simdona ka hin nei ding hai mas pena KBC Central Church CHAVANGPHAI KBC number 15 Moreh Joint Department Silver Jubilee Celebration 1993 to 2018 on 13 March 2018 Minister Pastor Ruhusai to boy Elias Boy to boy Former Pastor Center Church CHAVANGPHAI Speaker Pastor Thangtilar Hoki Church Pastor to be to a hill Ama sung be a hill Anato acham kime danbu nina somthumna nina changina department hozo se jolani hoi akatna hin main department 10 March 1993 ane ke put don hin anina hin women department hin 13 March 1993 ane ke put don hin athumna hin you department 30 January 1993 को मिन आने के पुत्र नहीं तुझे निखवा Central Church Department kalau ikon na kumsang kat lazat ko song ko la tuma pana tuh ni pujan gaya Department sung investing langkah hazo se pundo nale Department ke parti kan ini mungkin Bawa yang lah hebat tu akak lain pa hai sampau mate ama uma hela lungsita ses langa he hum din dok pi ding men kiem na ka he nei ama ta ya he zong la aso pi khapen in ama khela langa he nei hum din pi ding men zu department men ka he ding men he ani na ha ni he la pa di mang pau hau kip ama hin youth department hin bat sing kum hin 1994 hin 1998 hin 1999 atum na hin
Pasi H Hamlun mate amahin 1995 uma damkai ene popi wahin alina hin pa S Hamsei hoki amahin 1996 to 1997 sunga damkai ene popi wahin angana hin Pasi H Singam mate amahin 2011 Agunahin Party as Thongplun Hoki Amahin 2001 Asaginahin Party V Sirmang Hoki 2002-2003 Again Nahin Parke Holthang Hok Mate 2004-2005-2006 Kumtumzen Lamkai Enapuki Wahin Agonahin Party as Thangkam Hoki 2007-2008 Asolnahin Party as Zamlet Hokip 2009-2010 2017-2018 Somdakanahin Golham Disayingam Hokip Amahin 2012 January Apanazun Jan Enapupi Wahi Somleninahin Pasayam Mate Amahin 2012 July to December to 2013 July to December Lamka Ene Pupiwahe Somlatumnahin Pasum Sehoki Amahin 2013 January to June Janena Pupiwahe Somleli Janahin Pazang Say Mate 2014 Kumsung Jane Pupi Wahi Somlanganahin Pahar Kutong Hoki 2015-2016 Nungsit Tua Minkahin Simha Cheng Situ Selai Stage Munahin Yung Din Piling Win Team Na Kahin Leonahin Hitu Lam Kai Ho Inamin Pana Windin KBC Center Charles CHAVANGPHAI Department Unki Pukudo Kala Hobung Sunga Dan Tenga Sinena Ananay Masapenju Nunga Langa Saydingin Lampuning Mate Lampuning Hokip Iding Danena Amahe Tua Nahi Mate Hitai Masang semate mana? Sorry. Kan head team no he. Ani na pasal na he da alun mang hokip. Tula tua center jar sobung sunga. Hanglai de la le hasim sang pen hi. Bolham zampau kipken. Abana center jars CHAVANGPHAI Hobung Sunga Dinga Panglai Dela Service Himuma Sapen Hi Pa Hormang Hokip Abanda Center Jar Hobung Sunga Panglai Dela Theology Student Masapen Hi Golham Thangmilen Hokip Jula Center Church Department Sunga Dinga Mission Natong Masa Pen Tiding Din Golham Langa Golham Dotong Lenahin Nunga Langa Nunga Nem Hai Chong Amo Sisu Hanglai Dela Tula Tua Het Hei Dong Cheng Sisu Kain Pundo Na Hindin Pundo Ding Tam Piomin Ahin la Pam Ya Kinot La Zin Adam Ho Si Kahin Pundo Lo Ho Zing Lung Hai Mon Le Hasit Nan Jang Ana Sang Pu Hitin Tunya Kahin Pundo Lo Si Hi Jubilee Sovereign Alam Cho Ana Zau Tading Kata Asanin Jubilee Sovereign Alam Ana Zau Lo Yung Kawa Hai Zang Let No More Ina Sa Lo Ding Obin Hobung Pi Te Ho La Ju department menin jemna ka hele nahi te pi zong na tu ni khwa
คุณสมนี่ละไงคุยหัวว่ากินทางบ้านไอ้พี่วินเสร็จคุณสมนี่ละไงสุงาลุงโมลุงตาน้ำกายเซงหอที่ปาทิพี่นั่นที่มัวเห็นมาสเปนินผู้เรียนต่อมาเขาเก็บกัมพีพาสร์อามัยน้ำกายเขาที่ปามันเฮแก้ขัดไอ้พี่วินจินแก้ขัดเฮเซ็นเตอร์เจอร์พาสร์ปันไอ้พี่เก็บยังไงยัง50-50 akan hak yang hentin nak yang nomor nasa hanin lah cepatan yang pipi dengan yang nak kahen ni tu yang nama sampai amat sampai ni freeze camera tulang ada tak yang mana video cameraman jadi mixer video yang buat juga dengan game nah ini masa bina he pahis sampau mate memento tu simdona ini kete KBC centers are CHAVANGPHAI KBC number 15 Moreh area. Lack of appreciation. Baptist Youth Department. Who has some of the Baptist Youth Department kiloi from na chairman 1993 kunsum nunglut tale tongai ta department but suina na hinninga khangdong de dinga tilphatam pi na bodo hotel to khana kanayin Patheni Matil Pabodo Hotsunga, Pathena Bulling Set na Pising Tahan. Baptist Youth Department, Silver Jubilee, 1993-2018. Date 13 March 2018, Baptist Youth Department Center Church CHAVANGPHAI. Sihe, Kambi Pastor, Pat Engki of Yonaka. Asung Puhi, Abona, Takahim, Akum Bokum Kitiani. Abanin, Padi mampau hokip, nungsit tan sampai ni di demo. Hello ha, sampai ni di demo. Nah, senang. Aban padi mampau hokip, di mampau hokip. Amahin 1994, 1998, 1999. Abana pasi hex hamlun mate 1995. Abana pa es hamsay hokip. Abana pasi hex singam mate pa es hamsay umloham kali ni humla piubo hungsit ay pa es hamsay hokibana pasi hex singam mate Party as Tongplun Hokip. Abanda Party Vizerman Hokip. Abana Party Aborhan Mate. Party Vizerman. Party Aborhan Mate. Abana Party as Tangkam Hokip. Bicara soal gambi pasar par, mungkin tak aning lah aja dia punya. Apa ni? Pakai zana jang center church pasar thangtin lah. Apa na banjang dengan makan kau kini ni.
Party s.lien hokip Party ergohang di sengam Pasai kam mate Pasong say hokip Pasang say mate Pasong say loham Am lawa hele ai nei pin meng se tai những là cái game na cái này Ba hem thang món anh vô không tay Abana ba hơi con Ba siết giang say mate Chile tukum sunga Chilai so muna kitung so ngai po do piu ba s kai kam hokip Biar tak kan pilih Ba tai become hokip and family Donor BYD Silver Jubilee Stone Date 13/3/2018 Baptist Youth Department Central Church CHAVANGPHAI Biar se happy din ka tu la halumu an hisa point tai khat ka hin pi tha to hin de che church pastor pan nai pi tha pi din ka hin de ne Youth Department sunga Lamkai tu doktor existing lamkai hazok se chulung se ta changa na hong diwen ti na ka he ne lamkai ni ba committee ho se bon chawa na ang tin alai la ka ne din ko na se ta master te ni alai a din sau tin na snap se mun la ko Tuni ni khwa pun hinglal aba ngazau se pakai ni ngai dam ka hin thumin Youth Department kiloi form na pakai he bozing ta amen Tun choreography inengasingo Sunday School Union atau apa tamu Hãy
program hai adom lang adom tampi bang na jin to adom che ni adom to last pena adom back sale kom ni yo na hết sợ là các phần còn nó vật chung do chung này program từ chung này hơn BP itu le hubung de yang semua ni zo situ bon tawa it unakan dia dihin biar itu bawa biar level itu main nama dia dihin le kampung hubung tu le untuk mampu tahu ha tu di khóa lai mu na men wang committee men department hall le women youth le tikan pun hall pasal hall dan si hilaya tengah fort ham lo hila cùng số cùng nhiều hơn thì tôi sẽ làm được nhiều lắm. Tôi hơn cái phong bao nhiêu department họ làm điều thì chỉ không cái tôi chung là đang cái sản pa phong hồng hồng nghiệp ama luôn phải được cái hết cả là nhiều hơn. Rồi department không suma hin, work committee hot sahi, không chịu không pin. Tôi chung chỉ Jubilee anh ấy cái hot suma hin. Thì chúng trong cái cả đi vào cái committee có cái hệ thống pin. Thì giờ chúng cho committee suma hin. Ni sahi ni kan hantar pin cho committee suma hin akan langsung. Kalau zaman bukti kemarin chairman hin, tu hai sampan masih amari vice chairman hin, bolang sulun, haite amari secretary hin, bolang jangkau pusat, bolang secretary, kalau zaman bukti treasurer, kalau zaman bukti main department chairman, committee. Dulu nalpa bukti, women chairperson committee. Tuna mo sahi, men, women, youth department, sahi bagi ni alam moi tilpinnya, cata pandiri hibi, akhir si macam itu lepas ngayu na depan jalan itu, tun, tulung sitain, kuyam lehukit dengan binti hilang, abal le. Ku hai siam betul mati dengan stage dengan binti bilang bolang sungkulun baite bolang yang tukau fungsai pa jamu hoki pa hoki nulun marka lemai kita ini giving country pastor Damlun GSN makan ini Puhesan kita Puyambo Udambo Phá giam mô tâm lưu lễ rất thì hành lý là phương tiện có minh tế. Isan truy tan tế của mình. Phá thông ngọc mà thiên đồng này là sự định của mình lớn thiên này Jubilee tổng hồ Gunang solid by the Jubilee secretary ma Jubilee lang play hết sa lo macam competition fellowship ho cái lúc sẽ tới là nó không có do số của nó sao chứ hạt về lại hồ lại thì tôi cái request call lo mình ra cho cái gì mà bây giờ gì nữa ra cái hồ lại sang thì cho về lại cái này đây
Jubilee to phone golang so lun baite Jubilee secretary ama phabirte Tuchung Department Silver Jubilee in Guna Lamto Choma Hitin Chun Ong Irajin Patilung Sedadin Chuni Anikutan Gay Dam Sedin Hukumi Pite Hodong Damnai Pivin Saranang Karsung Hodong Buina Hasan Lo Hidin Apat Edidanta Imu Hezabi Dindang Papatin Kawana Kapini Zejun Tutung Jubilee Program Ki Guna Tunga Hin Masa Perin Tutung Jubilee In Guna Topun Ideon Tam Zakahin Pinomin Sejauh tiang sudah Apan Wani Netiutin Tutung Kin Guna Hin Jumlah tak Hasam Taki Zongre Department Kuma Lamkai Cengin Kain Jerkoma Jumlah tak Ki Zongre Tokor Pi Lamkai Cenghoto In Hendona Wahil Zokam Kamin Ketin Chun Anikotan Gaya Anki Boypi Iti Hotu Sam Cha Insindo Sehati Tutung Jubilee Kin Guna Hil Tam nam ta report ai lo la to kun pi ding chun tam be se dam kun pun ko chung ki guna hil masapeni bobung ini bong chal khat ai to pi ugin so that bobung ini bong chal le ta kanin department silver jubilee ki man na ai pan pi ugin sudah Pak Sun Sela insumi ke in Tutung Jubilee in Gunahin Bong Saltat Ma Eiso Piubin sudah Pak Zamkau le insumi ke Hotelin tak ada Eiso Piubin sudah Nuning Boy le insumi ke Hotelkan Ma Eiso Piubin sudah Pak Zam Sela insumi ke Department Silver Jubilee Ngayun Nazalin Tindangka Sangani Kupiwin Sudah Pak Joseph dan Sumitian Tuju Silver Jubilee Kinguna Tua Simasang Bayu Video Progress Adingin Dangka Sangani Kupiwin Sudah Pak Sang Tinggal in Sumitian Dangka Sangmi Kupiwin Sudah Nung Ngayun Nungai di sudah tua langkah jeng nungai di yok semua jeng nungai di lain sumitian dan ka sangkumi pentiwin sudah mulam di lain sumitian dan ka sangkumi pentiwin sudah Pak Sulun lain sumitian dan ka sangkumi pentiwin sudah Gulhang Senga Laya Gulhang Gi Senga Min dan Kasangi dan Kiwin Sudah Tutung Hin Sumna Paya Epan Kiho Tutang Tumitan Tin Amin Kin Sudah Sedang Kenang Pang An Tengah Hin
Bakti Department Sunga Nisimnan Katin Bunga Nunga Lam Kimin Bok Kimin Ancang Tan Kanela Pivin Sule Donang Dungamin Zam Ancang Tan Kanela Pikirvin Sule Nunga Yes Ningni Ancang Tan Kanela Mineral Water Pamangai Dono Pamane Kudo Pivin Sule Nunga Impring Ancang Tan Kanela Kudo Pikirvin Sule Nunga Yes Lam Kim Min Ancang Tan Kanela Kudo Pivin Sule Nunga Yes Lam Kim Zam Ancang Tan Kanela Kudo Pivin Sule Nunga Himse Kim Zam Ancang Tan Kanela Kudo Pikirvin Sule Nunga Ningai Ching Ancang Tan Kanela Kudo Pikirvin Sule Nunga Al Ningai Chong Upo In Ancang Tan Kanela Kudo Pikirvin Sule Nunga Nyamne Lamin Ancang Tan Kanela Kudo Pikirvin Sule Nunga ASID Kim Zam Every day Gazet Tomato Pikirvin Nunga TV Nimpan Zam Ancang Tan Kanela Panela Pikirvin Sule Pa Tangchun Lamka Pa Tangchun Zam Lamka Sang Nim Panela Pikirvin Itu to Youth Department Sunga Panela Pikirvin Sule Men Mungkin ada part yang lengah pan ujung subjek mana dengan pan nailat yotu. Every day aku panggoy musimlah mesti mungkin semasa kezika mungkin ini kezika mungkin ini kezika semua ini yang cara min kezika mudah ini kezika baik pun ini kezika S.lien Kezika Mumaira Kezika Numa TV Nyamsering Kezika CHAVANGPHAI Kezika Nubanim Kezika Nu Ningni Jom Kezika Nu Nyamza Kezika Nu Lam Kesin Kezika Nu Nimpuram Kezika Nu Baikulim Kezika Nu Lambul Kezika Nu Maikulim Kezika Itu hin Nu cuma everyday apa elak yointin Sudah marcahi Nu Limpan Kim Kezika Sudah Nu Romila Kezika Semua untuk baca panelak yointin Sudah Nu cuma Tapan Aitop Yu Nu Helsin Kezit Aitop Yu Win Vanin Yes Nyamsaring In Si Kezit Aitop Yu Win Sudah Nu Hanyam Sini Kezinga Nu Nimhoi Kezinga Nu Langpahar Kezinga Nu Yes Baizaning Sakati Kezikat Sudah Nu Hoi Kimin ayam pekat itu opiu. Sudah tu cuma ay tangnam kai itu opiu nu hat kuning kezetun nu nemtin kezetun nu kini kezetun semua kezetun tangnam kai kezetun si itu opiu ni. Sudah tu cuma tinggal itu opiu nu nemne tinggal kezetun nu dimpi mate kezetun Nu Vani Bukit Kezetun Itu situation Kucung Silver Jubilee Mana Sayan Lang Sini Halang Sudah Ayang Tinggi Bila Lama Situation Itu Hit Kucung Silver Jubilee Digunakan Semasa Digintun Langka Lakala Samson Sigi Otamagi Kucani damka lakala sang sigi otabagi ke muzawin inna hitilahi kucana ake samangzar hi kihat pun lakala som kude zaram kalimu ke samang ni kunin sana he je chun seva jubi
iguna langsung cuma panela yohi Jubilee Committee Department sama Jubilee Committee ayo kirpinya saat ini nomin di sini dengan akhir nama sepeni tujuh Jubilee kini guna saum tak pakai jalan jam pasal yang saya cukai tujuh Department Civil Jubilee in guna mana tinggalnya minister dengan timnali kini itu mana lalu naik tam gambar tam remu hatiba jadi tu kemudian Jubilee Department Jubilee Committee lalu serpinya udah pakai dokumen itu tu mungkin dan pasal padangan mungkin nanti pasal saya buat di sektor pasal tentang ini pilot dapat bangsa juga si dana terona ninglet eloleh ini nakam dinga itu yang belum ya kalau kita dorong ya pasal perang dan terus tun awanin tu cuma Pandalen sa Panela Piu, Reverend Dan Purin Hoki, Amazon. Ikna ni kini itu hana. Kalau tala kunci ni tani kocan gaya Panela Pizevin, ngai lu kilpinya sa kapi dono ni. Mungkin dari nama angin lo. Reverend Dan Purin Hoki, Indona. Masih dono dan kita tahukin. Abalin, cuma ikna ni kini itu hana. Panela Piu, Reverend Tong Mahuki, Pastor kami nombor somanga, Tucunga Hurtin Sunzakai Panela Zalin, Gaiduk Tilpinyau, Sakapi Dono Mabin, Yetu Langa Hundindo di Parliament. Abani, tu Jubilee ini pun mana tungtanga, kong wei sodo piu pa sun kusai le insumi kong terkat ai cengi ngai pino mewin, jadi tu pa sun kusai kong talawang le loy nunggu se te ngam di lo di depan kita. Tentang sekarang dintar, abani niko kirutin, pas angko lain sumiten wota kare coro pinuse tayi lam dintar itu, pas angko lain sumiten, Tujuh pasang poin, tujuh sewa Jubilee program kimanahi, buat s.lien tak ada isolasi. Abani nu ningboy lain sumiten buat s.lien kok iwin, ezejun nu ningboy हम लोग आगे थे इस सुबह का दिन से टेंशन लाती है
Banin Tutung Inguna Video Progressa Panela Piu Pas Joseph de Insumitian Dòng ngày lúc kêu kêu nhau ra cà phê nông mùi Dia chân Pas Joseph de Insumitian Ông ta lâu vào là tiếng Ai kỳ đoàn phát hiện là chỉ được phát triển Pa Zang Sei Đại Sumite dan ka sangai Iwin Zetun Nailu Kirpiniao Zakapino Pa Zang Sei Ilang ay natin paminte Banin Pa Zang Puting Đại Sumite dan ka sang kumin Panayla Iwin Zetun Nailu Kirpiniao Jubilee Committee Kapino Ilang ay Lumuse tay pa Zang Puting Ang talawang le ala ding ati long pa ni yung lapi le pamite Pa Zang Puting Pa Zang Puting lo na yung lo ba le Pa Zang Puting yung talawa le Bami Tua akan piuhi Nak lomi ya ka ya tu aku balum doa Meka tomai ni dia hai dulu we Ko hai lo wang pasumulang ko hai hai Banin mulam zelile instrumenten dan kasang mai piuhin Zetun mulam zelile instrumenten ngai lu Jubilee Committee nya sa ka kungvin pakai meni limsan tidak komite abanai tema kaunita tunai layar di Jubilee Energy ada kayu sumite di sini ada kayu sumite tunai layar tahu energy kan pulau Abani ipamta tucunga Jubilee Speaker Live and Q Center Church Pastor Pagi Jubilee Committee ngai Filipino sakane nomoi ichi Ep-2 piliwing tucung Jubilee Chairman Pazam le dokine tucunga Speaker Live and Q Pastor Continental di ngai Filipino sa Ep-2 piliwing Abani Kucung Kinduna Tangka Sang Kumai Purofio Kuletwa Amawa Mumpun Mungai Le Insumita Tangka Sang Kumai Purofio Iti ala dengan kilompan ni Mula tidak Amin ke Mungai Iti Pasal Namho Aman MPR Palam Kaipan Piro Tidak Dipantik Sudah Kutung Jubilee In Kunatung Sunga Ngayon Nai Ta Kutung Jubilee Adinga Wasayla Sadinga Programa Mintitun Satip Nanikinay Kogana Muni ni pa dong saya langai tai satu piu nunga nungki malet pa tungtungan nungse tadi nama ambil no ane kita nanti nunga nungki Jubilee Committee ngai lukian yang saya langai
Nampak kau dengan Rasakan indel terego. Sudah tujuh Jubilee kinpun natung sanga. Tapi hacai panpiu ne ding sa ding sema mesa ko sala ati sabuya lal ta chole nam ta ho Jubilee committee mitang chevin laimuna kipezo te hi zong ra kipinyao cha cha ka nei no movin je chun ames langa mo pai panpiu pa zang sei mate iti eila pimentin abo ki hok thira na ni ani ki hok ta inte Reverend Pastor Reverend James Mailawa. Kami Pastor Paito Pinau. Reverend James Talawa lungse tain alat kedinga kilom apa umnaya. Lungse tain ne para do pitariho. Vice P.O.P.D. Win Center Church CHAVANGPHAI Pastor Angkilalia Tutung Jubilee Kingu Natung Sana U Reverend Zangpuri Nokip Pandalen Sai Panipio Pastor Angkilalia P.O.P.D. Kami tutung Jubilee program Kinwood mendatung sama ngai Ethiopia ikolo lang I Ethiopia zongda tikil ahilau le abat agim dalam mala pakai mining tingai damutin tutung Jubilee Kinwood mendatung sama damlam ta ngai Ethiopia naman lang to kuno ikol naw zongda Yêu nào ngày đầu tiên cái phát triển từ 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 cái cái Jubilee baptism fellowship hall giúp department hall em số nga sao là một lớp kinh nghiệm của xã hội đến cái chiều hôm nay đây theo này mes keman pa phát video đến các bạn này cái phát cái gì nữa hùng hiện đến thằng gã là thì hiện ông ta là đi women department hall nó bây giờ sao tôi sao thì tôi phát tại tàu ra giờ thì chân trọng là điều này tôi department hall phát thì này
ผู้ให้กับท่านมาเดชมาเป็นความเป็นสิ่งให้สิ่งเราจะมีวิธีอันนี้ของดินดาต้องใจให้ทำกันดีให้ผมกำพอดีอาชีพจริงวิธีของดีหาแสดงดีอาจูกำลังพายผู้สมัครเองเลปานเที่ยวดงสิเอ็มาอินจ้าเนี่ยดูให้ที่จะมาสาเหตุอันนี้นะพอเรามาก็สู้จะเล่พอบุญดำดังยันลังมันจมมาไงนี่นะผมก็วิจารณ์มันอาฮีบอดตัวตลอดดังยิ่งงูวิจารณ์มันอาฮีเนี่ยสิ่งนี้จะเล่ผมพุ่งสมาวิจารณ์มันอาเอ็นเนี่ยเด่นดิ้งอาเดียนหัวใครมันพาจังเสียวฮีอามุนตัวกันเสียท่าดีที่ฉันตาเล่วิจารณ์มันจะที่จะสู้แก่ดีว่าอาเดียนเล่สามาอันนี้ผมพุ่งที่ฉันที่เล่จะหอยมายาที่ฉันอาบูหอยน้ำที่ฉันขันเล่วิจารณ์มันจะดิ้งสีพาทีวีทางเล่พาทีวีจังเล่เขาเกี่ยพาSMCพาที่เขาเกี่ยลูกพ่อสังเขาเกี่ยของคนนู้นเขาเกี่ยสังเขาเกี่ยให้สังเขามาเกี่ยดีมังเขาเกี่ยสีให้เซมนุนมาเกี่ยสีให้เซงมาเกี่ยทีวีจิมังเขาเกี่ยเกี่ยหอทำมาเกี่ยสังเขาเขาเกี่ยจังเล่เขาเกี่ยดีเซงเขาเกี่ยเซกัมมาเกี่ยส่งเซเขาเกี่ยน้ำเซมาเกี่ยฮัลโหลเขาเกี่ยทีวีนิวคลัมเขาเกี่ยธรรมะมาเกี่ยเสียงเสียงมาเท่าเขาเกี่ยทีวีหอยปรีเขาเกี่ยลำคนเลี้ยงเขาเกี่ยอะไรไปเขาเกี่ยยามเขาตรงทางว่าใครมีพาสังเสชนเขาพึ่งที่ฉันคนจะดูให้เอาบ้านะpasal kota menjunjung hal, pasal penting lelang kena, pasal penting lel, pasal Hussein boy, durian koma, durian jam belen, saya kamen romila, son Hussein, Chomleo, Nuliam boy, Esopuen, Nainu, Kaipukan, Joseph, Nemchin, Hatchin, Nurma, Holma. Dr. Ching, Yang Say, Taylor, Dozapal, Pastor, Say Boy Mukite. It is a session, Pastor, Hunter Lorena, Munkuzu. The wrong argument Palo, Hopuma, the Nigerian Dotian, Hopumi Ho, Adam says in Najue. The Chicken Canada, Human Tata. CHAVANGPHAI KBC ये बेरुम की समझें इसमें बेचुन इनकी जो शौक़ है वो निजाम से नहीं नथे निगाही आई चंचा में हम थोड़ी के चीज़ों यह साउंड जमना बेलाम की बोलो इधर कोई तब हम हुक्मा अमीन की फालो हो इचलाई मुनाही यूं देखता लोगियों कि हम खले इन्हीं जो शौक़ के लिए था अब ये बेला ये नाम चले हैं चले आई लोग हम कोई ताहो वही निजाम से नहीं थे ना Atui pun dia tu ada menolong, alor kisulong ini itu he sanam ini he itu payah. Ada insan yang kata dang hong dan apa na hong ho. Istilah mun ahilum dan tu he itu belang se he. Ada belang se tak ngomong he. Thì rồi lên nó đụng ta hiện nó đụng thứ này tạo cho về lái xe của mình cuốn và ấy giảm thằng mà thế Jubilee hoặc của mình thì nó mà còn xây thì cái ngô với hết sạc thì có sắp thật là thì chỉ program cái này về department wise men women June department nó giống gì lại department là chúng ta có thể hiện thì cho nó hết Department đập tài ở đây, Jubilee đập tài ở đâu kia, chú bà, nhà ra salad làm gì đấy, không trả cái gì này ta, hay chụp pha làm sót tán, để tính
อาจารย์ใจเสียงนั้นนี่กี่ปานะยันคือตั้งตาเสียเลยสิ่งตั้งที่ไม่อาจารย์ใจเสียเลยมันผู้หญิงเกย์เลยตายันเป็นนั่งลงตานาอับถึงจะไงสิ่งนี้วิธีการเสียงว่าไงพาราชตายามีอย่างนั้นตะพูดยันเป็นปืนอามาสปีน่าปฏิริมเสียกระดานกาลมาว่าลุงเดมาไอ้น้ำลายตาไหลที่กูได้เนี่ยปฏิริมเสียกระดานอะไรคุณบอกว่าไอ้ที่ลาพูนาคุณติดตัวhukum akuna di panjang mungkoi, punya di panjang kuna, aku lanta kunci kiri orang panjang lagi, itu ya sahaja, itu tak kelana, semua cuai le, di panjang tumin hati manjangin, semua pai nilangai anak sambil anak sambil kunjungai panjang ini. Musod hai yang dia curi. Itu bangga tuan ni na tim na ni dia. Dicilung tu ya tu. Abang yang artikel sunnah tu abang yang gantan tua, abang yang jantan tua, abang cilumal sekian tua. Kita itu pun jiwa orang dia tu. Itu awak dia suci kita. Dia punya ya di luar tangsi kaki pati tangsi kita luar mana. Saya tu kita yang le punya ni, kita yang le. Dia tahu boleh pas akan pergi yang bersih di luar ni. Itu kayu kubi, ya masa ni. Angkat sudut sini, pakai mana. Yes, kita ni milan angkat ni. Jadi apa kita ni? Tujuh itu bangkit kami najib najibi mana wahid. Berapa kita ini berapa? Dia bisa dipastor tapi yang bisa baik kita pastor. Angkat kita di longkang serap dia. Yang lebih lah. Dia naik menjala, naik menita. Apun sampai akan kita mahu diisi sama orang kita akan sedih. Bila apa ni cuma ayo saya tahu kita cari dia nak cari kaya, pensiun, ini tidur siapa pahojo si, dapur cari cuma pakai ini dapur cuma kita kan sini. Tuna sini sama kami, lalu panas kopi sini jai, alam dom takan sini. Jadi apa ini nak sih jauh ti loh ni. Tu cuma itu mancana wakuna, alam lama mau punai di jiwa. Tongai ta tamuta, ipan komji kahit tahu ini orang lain. No sih cuma. Pakai minit kipas bukan sini. Tapi tu cuma Jubilee mana lah kunsor bilang ngadina. Ikan nak cuma citu orang lang. Jubilee drama citu orang tahu orang lang. Lasa orang lang. Ai kita orang. Kan mungkin diorang si. Dibon sama ini kecil. Ikan nak kecil ikan jiwa itu bangunnya. Ijai tiba ini orang si cuma. Napol tabi nak ikon tu semua. Pakai mungkin napol tabi kita bukan sendiri. Saat tasik itu katin. Kita tam di sini ta price ni. Yang tak sayang kita yang tam tak sendiri sini naik kasar pun. Kita kira nama le pakai mungkin naik tampilan. Cuma ikon tu semua. Tapi pabe kan sendiri pun kerja. Kasih dorong kan amin, karena kasih dorong kan itu, mungkin orang nak dia, artinya itu bagaimana yang kasih, yang angkat si, ngayu nanti tak kasih dorong si cuma kita bukan sih, jadi pasal ada yang hacau, angkat dorong si, nanti jiwa kita bukan sih,
ito ngay kaya ako le hasayon si buinayon sinanggala Lady of Diva, itong ba mo itay pinito. Hapon mo pagkay patin, kapwa na kanpin, patipayin. Note ho, so palatawan ko dito din. Amo ho, gusto nga tapi ay sa video. Sa sa tayo din le, pa tayo ngamate ng picture ng man. Ano de ko ka. Woman there person who matay na siya. Jangan dia mentung yang lain, bukan ala kaya jaga sudah asyik, pergi mana asyik, dunia kaya dunia kembangkan bermana sehingga kalau boleh tapi mungkin terus dengan mungkin pak muka sana nama pak itu sangat cuma besar ada yang berkabar kayak ini, tu mungkin orang lain tak sampai mungkin pas saya nanti jangan pan Pak Kepala Abang Ibu Tante. Kung nakamuli Tangwa tingalong Waksay tingalong Kahinaw kadanap Pagkain ng sinazalin Natsati mortal santa Unsip nale kanggito na din siya Inzilzong ng pagkain Naman Linunsit na uzalin Kung sumili Nga din na Pagkain ng matangwa ni ko Tuwi ni ko
lo pi ta te ho ka sin ka pa na ku chai chan dia boina hasat na bunagaya ko na leise lama ko na alula kaya so ko na po ha ko na niyo daw ba program mo sai pe na ni ko daw ki pa po sai nang mabutong ba ri kaya nang sin na kidamin Yeson ko mabana sa mga sa ko nilang kay si kuba kunin ko adia nang maong mga kong kimansana wa kakil na kahilal na umzong na ngay lang ba nalungsit na zala hensi kung so nila na Jubilee kaman nahi nang malupit ka nang mawasaya kita sa mabana kung masabi kayo na dilin tayo na lang nang malay siya kung kagawin ko mahi nahinga kita po saya ng tamba po kuma ewan po Nazareth Jesus Christ kami na ito makatawin. Amahi passing tu letua center church CHAVANGPHAI mai cham dikan tu he Amahi pa zang ho to tham tu letua center church CHAVANGPHAI mission secretary he Mahi pa tie song kulun hokip tu letua center church CHAVANGPHAI mission chairman he Mahi pa zamlet tu letua center church CHAVANGPHAI mission treasure he Mahi pa thang pau lupo tu letua center church CHAVANGPHAI obung treasurer he Mahi tu letua center church CHAVANGPHAI
women chairperson nu maltha he ma he pa thang kho tu la tua center church CHAVANGPHAI main department chairman he ma he pa let khai tu la tua center church CHAVANGPHAI Sunday school superintendent he mai golang so lun tu la to hi Jubilee secretary ko he ke pai ama he amin pa zamlet hoki mahin tula to hi center church youth department sunga chairman apu hi tula to golang zam hopau khong sai center church youth secretary apu hi tu kum sa ni le som lage na pana kum sa ni le som ni la kha chandinga convention in gun center church podinga in sor pasal thangtin la hokip he ama hi amin golang solun baite tula to center church CHAVANGPHAI hobung sunga dinga Europe committee khana hi ke pai nunga lam nei kim hokip tula to center church CHAVANGPHAI Europe committee member ta sanum ta nunga khar he nunga lam nei team tu la tua dinga center church CHAVANGPHAI dinga youth department work committee he ma he nunga lam nei kim du pho tu la tua dinga center church CHAVANGPHAI dinga youth treasurer he ma he golang zam min thang mate tu la tua center church CHAVANGPHAI dinga kine pium ta sanane ta you work committee member khar he ma he nulun maltha okip tu la tua center church CHAVANGPHAI women department la chairperson he ma he nu ne kim misao tu la tua center church CHAVANGPHAI ta sanane ta nu te kiloi khom na sunga secretary tu he nu ma he nulun dom nei thing mate tu la tua dinga kinet pium ta la ta sanane puma nu te kiloi khom na sunga sumla pai chinga pang he ma hi nulun nemzalam hokip tu la tua dinga women department na work committee he ma hi nulun thin ni tu la tua dinga kinat pin na nei ta san na nei ta nu te kiloi khom na sunga work committee member khare he kita na min chu ma hi nu hoi khoning hokip tu la tua center church CHAVANGPHAI women department na work committee khare he ma hi nulun lam khonem hokip tu la tua women department na work committee khare he ma hi pa he zam thang mate tu chung silver jubilee program ki guna vice chairman he ma hi pa sungam hokip tu la tua dinga pa te kiloi khom na sunga main department secretary he ma hi pa dhung kam hokip tu la tua dinga center church CHAVANGPHAI main department work committee member khat he ama hi pa zam ho hokip tu la tua dinga ta sananei ta main department kiloi khom na sunga treasurer he ma hi pa thang kho hokip tu la tua dinga center church CHAVANGPHAI main department chairman he ma hi pa khugin to thang tu la tua dinga main department sunga work committee member khat he ma hi pa sei kam mate tu la tua dinga center church CHAVANGPHAI dinga hobung secretary panman ato laita hi ma hi pa jang sei mate tu chung silver jubilee ekiguna ngai lu nanai ta meisa pi sala mes langa moi pu piu he chole tu na hi ato khom cheng ho to ta hi gan thei ta meisa tu sala zapi wa kingan si ho hi ve mo he